Lectura de pseudoparaules amb vocals M, P. Llegim amb superherois. Anem a llegir tots junts. A, I, O, E, U, A, O. Molt fàcil. Anem a continuar. Mira, que lleig. Continuem. I, O, A, E, O, U, A, O, E, I, U. Molt bé. Ups, quin susto, A, O, I, A, E, A, U, O, A, I, O, U. Molt bé. Anem a veure. Pio, Pao, Pu, Peip, Piu. Molt bé, mira com llegeixen. Pa, Op, Pe, Up, Ap, Op. Fenomenal. Anem a veure. Pa, Po, Pe, Pu, Pa, Po. Uau, una superheroïna. Pau, Pop, Pea, Pai, Pou. Ma, Mo, Me, Mu, Mi. Uau! Mao, Mom, Mai, Mou. Uau! Mio, Meo, Meim, Miu. Molt bé. Continuem. Ma, Om, Me, Am. Molt bé, fins la propera. Ens veiem a l'altre vídeo.